Nena ne ya njesi yama be kisino tonyenye. Yama be si hoho. Bene hui benko. Ne feinu. Nena ikome sese. Nena ikome sese. Ebe yom ne ma denu jwatuo chofsian. Yom le khahame. Ebe esimeke o chokbole la. Minami ateva ebo. Minami atero amenu veve kle hoho be fiazik bila bo. Bene mi akwa amenu veve choya magbo. Yesu owe globena ne mie kukutri eye mie jeyome eye mie jesi fe nyaola ye fe nyao awo mi ablode fie Yesu mie dogbera de mi tora le kluvi nyenye de sia de me to nyala me Wunya ne gede me abe eyi nu dadene. Bena bablasia babla ikele miafa gbeme. Bablasia babla ikele miafa gbogbome. Bablasia babla ikele miafa luvomela. Ne choda le mianti le Yesu Kristo ben kome. Wunya ne togo hose le miafa gbeme. Le Yesu Kristo ben kome. Umolodi bena oto wonya roda eye wonya yotomi. Wonya ne yotomi adometo de siade. Le Yesu Kristo ben come. Amen. Amen. Mega do wezona miadometo de siade. Eye to maupe amen veve mela. Me dibena ma do se miadometo de siade bena mi me gagbojo. Alléluia. Ela bena nyama wike don bela nu sele esi. Eye kakare di le miasi bena miakpon ko yepe domenyonyo le agbagbe o fe anyigbaji. Amen. Laisse ta me dit be ma don se mia de méthode de siade be mi me gagbojo mia akukutri mia do vevie nu alléluia abe kosira veo va yene ya ni non bledem kude tanya ike nye agbenono bakle mau mebe npokpo agbenono bakle mau mebe tamedodo. Alléluia. Eye lendi yala le tanyama be edi yimela me di be mia demgle kude biabia de nti. Eye me di be ma cho biabia ya cho de mia de méthode de sia de nkume. Alléluia. Micro regarde donc fifia. Me di be mia demgle eye mia bia be na de nuka enye arredada. Alléluia. Et il y a deux fois. Bien deux fois. Et deux fois. Alléluia. Mais il y a pas d'un tiaro. Nous caé nye arredada. Mais caé tem a nami d'un tiro. Alléluia. Nous caïnye arredada. Ok. Amele di la kpere miantia. Adahe. Bon, fifia nous cantonye arredala.
ne globe ema donti kene na ameke nye candidat na redadema allo ameke ja ihobaka edola nyi sukulvi ta kufia toa nye candidat na nko ahedada très bien wa nka into nyi ahedada nto ahedada nye nous manons merci alors nous que bon oui nous manons merci bien bon et nous manons merci ha ehia kame igonyi bena enu ike hia o nejila ora ntete manu asi obena na well e ma nya hedada ma ha kene nyi ne a misu boaro il faut regarder vidéo. Alléluia. Bisou. Bisou. Alléluia. Très bien. Donc tu vois, mais quand tu as quoi au bout, et c'est maman tu as quoi au bout néné. Allô, papa. Hey. Ah, les sages ne parlent pas. Oui. Aha, tu as micro na maman. Dada ai ko gomo mesia ame imagine be ya onade ko ame imagine be ya onane ko mau so asina mi be mi odo vo amedolia no fon pa omlani be file eve home amlani adalo vo avayo be nu ya koji ele Waya jumla nyina. Emla nyi dalo. Amewala dahe. Alléluia. Alléluia. Que le mia fofo kle mia no be am be fe oglonya de ka kle. Benanuko Christo tola. Medola nyi nuko. Kufia to. Nemi chokufia kwa. E onyi nuko. Mizu nuka o. Aredala o. Emaya mioke tamie loredi alo miaka tamie loredi ela bena miya nya ike nya fofo kle mia daole gloa enye nya veverento ela bena mele popom le mia fe didime ame bena mia me gbogbo vivie to mia so hwewa minya bena mia noviwa ame mia me gerewa hosi bena yola te nani na ne kema o mao poanka egala no yosi. Je vous assure, le vieux Tomia Novio School Vio, elle a on donne bena au Amérique, domahi nyati chameni, mais fiana a compta au de vieux. Et ni nane ike jonadinam, to bobena ni me gale ticha do moa, mais fiana nous, fait amekwe, me note viare. Elle a on donne bena nano vive simbu, les vieux on me le père nous là. Et un toya lebe gomme sese mea oli ti digbalo ne nga pe anu ha iya onko iya dudi ta enu o kata ba kle réseaux sociaux be nu o na bena amo bui bena le dode ke ma o mecha yo ate ma onko wa poga ta mia Kristo tora merola nonami nenemo. Alléluia. Miro la segome bena ameike afon ma odo de ke ola a onka adare ale ke olele nti la mechala nene ma eke olele nko gbogbo me henwa. Alléluia. Ha vo me dibe mi ajo le fima fiare de me vana me bena amenyina dola uona do kuna kutri vogakea Fima me dit bien kuema me kaya te anyi ahedala alo de ke mi atema de ahedada gomme le nonome mamo ha ele sibe mi grande sœur a dit la pompo Alléluia. Ahedada Yang po ebena enu kela no etepe
Boamu le tepo le amea va gbemea. Le dolele va kpadzi o. Enu ma so le amea le venti mea. Ye ma kpobena amea edahe le eme. Alléluia. Elani gao, elani dolele poamea. La webena matin don tete kevelaten wo. Va deven se to alula a deson la wo de jiwa. Amea dahe le enuame. Amen. Très bien. Akpe kaka. Ego nyibena etolele alo nono mereva mele amea pa gbeme voa. Nu tete mele si watem acho adu nenembe nono me adio. Ta eda hele egomame. Akpe kaka. Amere chakwe de bois. Akpe nyame kpo be ahedada le govovo me abe enu manu amesi nyate ko ede le nunya be akpadi na mere me chle na nu alo me nyanu le domaine de mo le kpo de me fifia nyate globe ame ada hele domaine mame si be ale ke grand sœur chakwe ni alo le gbogbo padi le mio mia ba gbe me fifia ni me wona dokuro mia pe gbogbo me pe nyawo nti o wa le gbogbo me a mia tem ada hefa atem ada hefa kene ma fue nu pule mia pe mia no vio be nya gbogbo noa ahe dada je ko abena nu tete manu amesi kure nono me adenti allô très bien OK minyabena hafi egaye ya ikemi le doa ega hohore na nyi allo dans les années quand on note ancien billet de 10 000 pléthore et puis quand on note dans les années 2000 ça doit être quoi 2005 6 en allant 6 mi donc be gamo nyame no chevie obenko cha obe wuru soja wuva e ko no te gazanza voa obe gagbogboro poto allo medaja e gagbogboro poto eni gasugbon voa e me ko no te zanzata e wonu ka o ezu enu ike o magatem acho wonu ko acho wona neko allo medaja ta nka ejo o church on o toju n'est-ce pas nyame enya odi nene oba mero ntecha wo nka o cho to dare fiko home odi wo to le abati gome nye ntocha fo nye meto amo cho to dare sakome o pote ga dare sakome ali ke wa cho e wa dolia amero me cho e vevero amero me cho e be enyenu yike le vevie ave doliga alléluia ta ezunuka o esubole home na ovwa o matemacho e wona neko mema onyi kesinoto wugake onyi mekao ahedala ela bena kesinonu ike won to bubele yo sila mat gatem a omkao appelé na neko alléluia Colosse ton fue agbale evelia ukwi eton Eglonyade nami la afima. Colossiens chapitre 2 verset 3. Amere kwenamia. Nyatema klecho bukwi ban toji. Ela bena meledidimbe mianya alesi mevlinamto le miakle amesio le laodihia. Bakle amesio bakle ame alesi nu mekpo nkunye mele nti la meolata. Bene wa fa kona o fedio eye wa blao de ka le lonlome hena gome sese fe kakareji blibo fe kesino nyenye kata. Alléluia. Mais le coucou a péré mi antiquo de vieux.
bena wa jesi mau fofo alléluia fia le veverento bena wa jesi mau fofo ble Kristo be nyagla amesi me ogla nunya ble si jeje fe kesinonuo katando matro hepupu ivelia ebe bena wa fa kona wo pe diwo eye wa blawo de kare lolome hena gome sese pe kakare di blibo pe kesino nyenye kata bena wa jesi mau fofo ple Kristo we nyagala amesi me okla nunya ple sijeje pe kesino nuo kata do. Alléluia. Le Paulo be public le be gbedodo da mea. Enya bena kolose to hia gedeo le wasi. Enya bena nu subo ehia o. Ela bena onyi juko no viviti me hafi over Jesu Kristo. Eye wo lo gbogbom no bena le ibe vivli me la. Enu ike le vevie la. Ye nye bena ye di bena wa Jesi mekao mau fofola ple Kristo be kesino to nyenye eye le kupi tolia mela ebena le Kristo ma mela eya e verset 3 amesi me ola nunya ple si jeje fe kesino nuo katado. Alléluia. Me dit bena ma glele afia mie bena ahedada banto eye eike funu katata eike kplame nare ekumela eya enyinuko Kristo Yesu manya manya. Alléluia. Eye kesinoto nyenyela yenye Kristo nyanyabe agbososo. Alléluia. Ahedada unuo katala yenye nukao Kristo manya manya. Alléluia. Minya ne amere chosefa 2000 $, nene waho. CFA dollar de quand on est nous 600 combien 600 allô 599 allô 622 mille quoi tana mere cho kotokwa me fea la ho dollar nene ameton. Alléluia. Na mere choko toku ameve ala te plesika. Sika ne gram ne waplo. Alléluia. Que sino ngodo lela. Omba te ma flemuna neo. Eye que sino ngodo lela wate ma onko. Aflemu kata. Alléluia. Laissez à tamipo asichala ike kere kesinonu mantila e ibe onkao e jira nu yo kata le sibe a onko be ibasi ne su kesinonu ma de kachi. Alléluia. Me tibe mi ale tore nya chinyere mi le hihe yimeke Bible aglobena enu yo kemi pokple nkula nu ka yo cho o cho enu mao enu makpo cho. Les choses visibles ont été faites par quoi? Par les choses invisibles. Alléluia. Ta nous sia nous ike a jede egotamia kola egonimbe ebe jochope le fikao bogbome novio mi le nya nyorea. Alléluia.
Kristo tɔwo mi na be miabe si dzedze miaƒe nunya ne wòayi ŋkɔ. Ame yi ke va le nu sam megblɔ be nyitsɔ medidi o me be maƒle enu ya rechaud be ŋɖe frigidaire be nane le miabe gɔme le fia afie ranko gɔme le fia indiatɔwo be fiɔseɖo le fie. Alléluia. Ela wɔn da nɔ bena woabe vɔsamlekpuia ŋutɔ ye wotsɔ da ɖe ega dzraɖoƒea be ŋkɔ. Fi ke ga le afi yi ke ganuawo le fiɔsea be titina fi ma ye vɔsamlekpuia le. Elabe ose gɔme be nu ka o. Enu yiwo katã yiwo tsɔ da ɖe fiɔsea me la etso fi ka o. Etso gbɔgbɔ me. Ta Kristo tɔ koe xɔ si bena xexea me le ko nyi ŋuti la me wa la gbe zɔn koe la yi. Alo. Meɖadza. Kristo tɔ koe xɔna nu ma dzi sena. Ta ne me no do gbe ɖa Kristo tɔ gbɔɖo le do gbe ɖa kpa. Kesinɔnu yiwo katã dze le ŋuti la me la, ame yiwo katã ame yiwo le xexea dzi ɖum la, wonya bena nu ka o, metina tse kpo va na nenema o. Alo meɖadza. Nyɔnu ame yi ke le ayimɔlu sa ŋutɔ tsa, ayimɔlu yi ke amewo sugbɔ ƒoxlã do ayimɔlua. Na bia ɖokuiwo bena ɖe nu ka ŋutɔe vivi le ayimɔlua me. Ne gbe wo le lɔ aɖui. Elabena nukɔ nane le yi ke ɖu xexea me dzi. Gbɔgbɔme be xexe ɖe me yi ke le. Ta kesinɔnu la te nɔ asiwo le xexea me. Vɔa ne gbɔgbɔme be xexea me va wɔ biabia tso asiwo la, mate ma wɔ nukɔ atsɔ xexea me be kesinɔnu atsɔ wɔ nukɔ atsɔ ƒle o. Menya mi le nyagɔme sem o. Nu kae nye kesinɔnu? Ye nyi me ka o. Kristo. Kolosetɔ ba agbalẽ velia ebena eya amea me ka me le o. Si dzedze kple nunya be kesinɔnuwo katã le. Alléluia. Mawu ƒe gbɔgbɔ ne ƒo nuƒo na mi. Mawu ƒe gbɔgbɔ ne ƒo nuƒo na mi. Bena xixe yi ke mi kpɔ kple ŋku la enye nukɔ enye gbɔgbɔme be xixe me. Ta ame yiwo ke wɔna gaŋti dɔ o dze si nya wonye alo fofo me ɖadze. Ame yiwo ke gbe wɔna kesinɔnu ŋuti dɔ koa wonya bena nukɔ kesinɔnua etso na gbɔgbɔme ye wòva na ŋuti la me. Ta ƒome yi ke me Kristo be vɔsamlikpi nyemele gbɔ bena one be xɔ nane one li nane na o. Vɔsamlikpi yi ke nye miaƒe dzi la, Kristo menye fia o la nɔvinye. Ne wɔ nukɔ o, ne kudo na nukɔ ahedada, na me ka o, ŋutɔ ɖokui o, na me ka o, didimewo. Alléluia. Le miaƒe duwo me, amewo wɔ nuwo wotsɔ kpɔ ga, wowɔ nuwo. Ne wo ŋutɔ va yi kpoa nuka dzɔnɔ? Aƒe wɔna nukɔ, wotina ɖeke o. Aƒe do. Mi miabe duwo me ne miakpɔ. Metitsiwo le mia dome alo. Elabena nukɔ Kristo mele afi ma o. Kristo mele afi ma o. Kristo be vɔsamlikpi afi ke kesinɔnuwo pe si dzedze afi ke nunya kple gɔmesesewo le la mele afi ma. Alléluia. Mawu ƒo nu tso Isak ŋuti. Medi be na miayi kaba miado gbe ɖa elabe medi be miadzidzi sugbɔ. Mawu gblɔ nya sese ɖewo tso Isak ŋuti. Miaxlẽ le Mose ƒe agbalẽ 28 me. Medi be vevie bena naxlẽ fi ma. Mawu nyama dza yra tɔ geɖe. Alléluia. Ne Bibla wo le alɔme na wa xlẽ Genèse 26.
Genèse 26, miakle chokukui ban choi etonlia chuchukban. Alléluia. Ah, notez. Ah, notez. Marc le afia. Voir me dit be miakle omdo. Alléluia. Obe ke edoto le anigbalaji abe alesi oto le Abraham ngoliene. Tete Isaac vuide Philistins pe fia Abimelech bon le Gerar. Eye Yehowa dedo kufien globena megayi Egypte o. Ke bon no anigba si mafia olaji. Ne amedro le anigba siadi. Eye ma no anikpli o. Eye ma yira o. Elabena macho anigba blibola kata ana miakple wo didimevio. Eye mawo atan simekana fofo Abraham la ti. Alléluia. Alléluia. Bible are. Alléluia. Minamia kurenchi. Enu watan wo leme. Minya mi glona egbebe na mia be nonomo sese mi le nu sese o me amo to sese o melo. O son klema o. O be nu ka to le juamo. E doto. Alléluia. No be doto a e go mi na ndudu vo le juame. Ne le yasimea ma kpom ka o. Ma kpom ndudu o. Alléluia. Mi be na ndudu ale alo ele khoti o lo. Ndudu me gale o. Vitu que lecha doma hia amesia mele rapo meta mega la sime ye na ve kwara be le yaplo ta edoto ma amene ne la tema note ta amesia mele jojo mle juame mesia mele jojo ela bena Egypte le ma yila Egypte ni edu ike nyo le juo kata mele hihia me gama momo. Alléluia. Africa meni muleto. Alléluia. Novio me benade. Mau me domi arrêta là-haut. Alléluia. Le maïmo me la Egypte ni juban tono hiame. Ta eimeke arrêta va fokodo et juala. Bala nuka Isaac wo. Ei Philistins be fia. Alléluia. Abe ale ke mi asa mi ona egbere ene maalo abe ma ovio ne nane jokwa mi me ga biona ma utase na ha mi funa duina amerika la te ma on ko ona mi allo menaja evana na menanye ane ne allo nyema kokpo evana na mena merecha ne me vana na mena mere ko ya me anyi Christ bo amanyi ne ma o Emani vodada eye Isakao. Alléluia. Vole mau benu bablata. Me benko le mau benu bablata. Le nu babla ike le Christo meta. No vigne. Maman bene. De ko na tugbeje o. Do ko na. Alléluia. Le nu bablata. Mauva onko e do kufia Isaac e ye o to ne benko mega ifika o mega yi Egypte o mega yi Egypte o mega yi o no kantie wo le totom ne be mega yi do ebe le kukui Genèse 26 ema kukui Evelia e ye Yehowa de do kufia globena megayi Egypte o ke bon no anigba sidi mafia o laji nye amedro le anigba siadi eye ma onko ma no anikle o eye ma onka na o ma yira o ma no anikle o eye ma yira o eka ime maule enufom na Isaac nenemo eyi yimeken kato
edɔ to le dua me ta le amegbetɔ be wɔna le nukpɔkpɔ nu la réaction normale ke woɖo la wɔ la ye nyi be woawɔ ŋkɔ woadzo le dua me ayi afi bu alo vɔ le nubabla ta Mawu ɖe ɖokui fia mi le se nya ɖe gɔmea mia vitɔwo mia vinɔwo mi le se nya ɖe gɔmea ebe le Abraham be nugbe yi ke me do nɛ ta la megayi Egypte o elabena mawɔ nu ka manɔ kpakpli o eye mayra o Alléluia Alléluia kesinɔtɔ nyenye wu nuwo katã la ye nyi be ŋkɔ Mawu ne wòawɔ nu ka o wòanɔ kpli o Alléluia tanti mi le se nya gɔmea kesinɔtɔ wu nuwo katã la menyi bena 1 million ne nɔ compte dina o menyi bena de enyo lo ŋdadzia minyoa enyo ŋutɔ vua ne Mawu meli kpli o la ne nu ɖe dzɔa enuwo la dzɔ 1 million mate ma wɔ naneke o vɔ ebe na ŋkɔ megadzo yi Egypte o enye Mawu Yehowa ma na anyigba kpli o eye ma yra o nyi meka o nyi amedzro le anyigba sia dzi ta nye se gɔme bena nu yi ke nye ahedada la ye nye Mawu ƒe ame gbɔ manɔ Alléluia tabe jeune ene la nu yi ke ɖo la nɔ fifi ɖe na mi nyi be nuka mia cultiver Mawu ƒe ame gbɔnɔnɔ abe parent ene abe vitɔ abe tɔ abe aƒetɔ le aƒea me le dɔ me le afi yi ke mianɔ la nu yi ke le veve ɖe nyi bena miakpɔ gbɔ bena Mawu ƒe ame gbɔnɔnɔ Alléluia eye enu gbãtɔ yi ke ƒome aɖe awɔ eye Mawu ƒe ame gbɔnɔnɔ la nanyi la ye nyi bena wò ŋkɔ Kristo ne wòanyi ŋkɔ aƒetɔ Kristo ne wòanyi aƒetɔ Kristo ne wòanyi ŋkɔ aƒetɔ ƒome geɖewo enuwo le azikpewo le tɔkawo le enu vovovowo le ele bena wò ŋutɔ nava tsɔe ɖo ɖokuiwo dzi be ŋkɔ yi gba zikpe mawo eye meka o Kristo ne wòanyi aƒetɔ bena ame yiwo ke wotsɔ ƒomeawo tsɔ dzrana la yia la yi do le wo me eye yi tsɔ yi ɖokui tsɔ dzrana meka o Kristo Alléluia bena me ɖe nye gbakple dɔmevi nyewo la me bla nu gbakple me ka o Kristo be ahedada ya maganɔ míaƒe ƒomea me Alléluia ebe manɔ anyi gbakple o eye mayra o nyikpɔ kukui 12 enya ɖe nɔna afi ma eye so kaka gake me xlẽ na nya yawoa enye na nane yi ke ebe eye Isaac kukui 12 le dɔtoto be game le kuɖiɖi me obe eye Isaac ƒã nu ɖe anyigba ma dzi eye wòŋe nu le ƒe ma me wòdzi ɖe edzi zi 100 sɔŋ elabena Yehowa yrae ale ŋutsu la kpɔ nu gakpɔ nu ɖe dzi va ɖe esime wòɖo kpo le eme Alléluia ame ɖe ne xlẽ ale yi ke français gblɔ na mi frère Paul le kpea français tɔ agavivi na ŋutɔ grandissait il allait grandissant de ce qu'il devient fort grand. Alléluia. Mawu ƒe ame gbɔnɔnɔ. Mawu ƒe ame gbɔnɔnɔ.
Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ. Mawu to nɛ bena megatso. Nye ŋutɔ la mawɔ nu ka o. Manɔ gbakple o. Megatso o. Eye Mawu yɛrɛ wobe fa nu. Efa nu enyake mama kudo fofo nyo gblɔ na mi wa. Ebe ame yi ke wɔna kufia la. Eya wɔ nu ka o. Adahe. Meke anyigba sese etinu edza o. Edoto. Yebe ya be tsɔ kodzoe. Tutsugba ɖe tsɔ kodzoe ku kpatsa ɖe ka mo nya nɔ kpɔe ɖo. La be ame ɔtɔ mi kplɔ tsa wo be ale da o da le. Mi gblɔ na be ne le kplɔ Yesu wa ɖoa o ya da le. Kpɔ pika le yi o. Abe mi le yi agble. Agble dada be game ya. O be mi ne dzra ɖo ne miadzo yi Egypte. Enuɖuɖu le funu enuwo le funu o be ya nɔ fie. Alléluia. Minya nu ke nyi Egypte alo. Pi ke fafale. Pi ke sere ke mlo. Nu ke dzroa o tso la wo. Business ke dzroa o tso la wo. Obe mi ne dzo ifunu o be fie ko yano. Yano ma obe lolon me. Yano nu ke dzro ma wa. Eye Isaac e fan. Alléluia. Isaac wo nka o. E fan. Alléluia. Miabe susuo ne tro. Ogbona we évangile de prospérité. Nya me nya nu ikenti ta ola globe évangile ade enye prospérité et de menyi prospérité. Nya me te sera nya gomento. Évangile ade enye prospérité et de menyi prospérité. Alléluia. Prospérité enyi nko ado to me ka fe gbe o. Ma ou fe gbe la. E ya ntie wo le bena e da nyi vife o e da nyi ametiti o okudo ma u domela nu karo la nanyi o kachacha do la nanyi me de kuku lo me de kuku ne nya no vire le kpɔ mi le nu kpɔm mi nyi bena ndogbe na o Maria alo mi atɔ si le dzifo o alo be amewo ba mesia mi na re la fi re be no yia ne dasi re dziwa o la tikpo la trɔ dzanyi kpɔ nu la nyo na o Mo ba mesiamina ke dasire Isaac dio efonye. Mo ba mesiamina ke dasire dio. Wonu ka e o ese meka. Ese Yehowa fe be. E la bena nko bu babla le u gba ple ma u tome. Alléluia. Mina mi ajra ke sinonu do dare na mi avio. E la ben ko Abraham la e cho meka cho now. E cho Isaac cho na ma o. Et tu es pas biblibo la kata chona mao. Mio mi pe fuvo. Alléluia. Mio yade, mi pe fuvo. Elle a bien me gogo to le fille amini chrétien de première génération. Allo medadia. Ta avaro akaka na ba ofo kaka ma obe tamerodo ne wa 20 mois. E dijina. Ta kala ba ngoro na no obe gome se semea. Voi mi avioa. La bena ele benya lena nyo maouire eye mutua va zuka ye onye ga il devenait fort grand jusqu'à ce qu'il devait quoi. Alléluia. Fort grand. Maoude le dipo ike kpenara amegbetonchi. Maoude le dipo ike zona gbakle amegbeton. Maoude le difo ike lena fomeo ye o de na otona la redadame. E la bena e globe nko mananyi bakle o. Mi po nu iti ta e Joseph e imeke Potifa be srobe neva ebe e la be enya be nuka o. Nu ike nyi kesi no nu ga to awula e ya e oja o nuka o. Oja hole isi. Ebe nyema tema o muvo gan si ale nyema unti o eye o glo be na mau no pe Joseph le Egypte eye nu sia nu ike o ona la ona nu ka e di aji. Alléluia. Mi pa le hehe amea ame yo ke sino nu gan lo asia mi nya be na
mi na mia be réunion pe le domea ame gã ono le kpɔ ike enuwuwuwo la no hlea na no bia ɖokui be na de nu ka ye le hia me o ne ame yiwo ke na ne ke me le wasi o dza yi mɔdia wola be no sɔ wa be gatsɔ ba na ame gã ye tɔ le lo wala gaxɔtɔ wa atsɔ kpe tɔ ele sunea na kpɔ bena ame yiwo si nutɔtɔ lea eme gblɔna na srɔ̃nye bena egatɔwa wobe game to na kpatakpata o lo ame yi ke si ga be nyekui ko tsɔ la ga tsɔ ƒuna gbe nenea egatɔwa wobe game to na kpatakpata bie ɖeka ŋutɔ tsa mana o kpɔ mana ela be kɔ egam le asi nye o wa ŋkumea ela dɔ zã ɖe la bɔ propre ela be gam le esi o mle si le nyateƒe me o amewo wɔna si be le dadze mle si o eda he amewo wɔna si be na ele dadze mle si o elabe ekebe le kpɔ wa wɔwɔ le kpɔe be esugbɔ le sia eya le kpɔe be ŋkɔ nusugbɔ iɖo la gba xɔ amebutɔ sɔkpe ne la tɔ vi tukui ko sɔ va la tsatsa ne la to xɔe le asi oa ela xɔe le asi o aleluya wobe yesu tsɔ ne no abolo ne no kudo akpa ne no ye wotsɔ wɔ nu ka o aleluya kesinɔtɔ nyenye ma kesinɔ elabena Mawu wɔ nu ka o eli gba kple Mawu li gba kple Mawu li gba kple Mawu li gba kple titretiti gbogbo tɔ mi nya nu ke amewo dina ne wa ɖe o to ɖa le Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ gbɔ elabena wonya bena ne yewo la te ma o tso ɖa le Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ ŋuti la kesinɔnuwo katã la ewɔ nu kɔ eva yi o. Mawu le gbakple eyi me ke Yesu dza yɔ Petro kple nɔviawoa ezãbli bowo katã wobe yewo nu kɔ yewo dza gbagba Petro kple nɔviawoa aɖɔdala expérimenté wonye alo fifia me dzi la va ame yiwo ke wowɔna dɔ wonya aɖɔdada wonya gaɖiɖi yewo ayi ƒu dzi wowɔ nu ka o wobe yewo dza gbagba zã blibo katã yewo mekpɔ naneke o. Luka ne no Luka tatɔn kpukui atɔ̃lia miaxlẽ alléluia Luc 5 mikpea miate ma xlẽ tso kpukui gbãtɔ eye wòva veme esi ameha la mimi ɖo be woase Mawu nya la bena ye ŋutɔ le tsitre ɖe Genezaret ta la nu eye wòkpɔ eʋu eve le ta la nu ke ɖɔkplɔlawo do go tso wo me eye wole woƒe ɖɔwo kpalam eye esi wòge ɖe ʋu ɖeka si enye Simon tɔme la eɖe kuku nɛ bena wòate yi atso go nu ʋɛɛ eye esi wobɔbɔ nɔ ʋua me la efia nu ɖo ɖe amehawo eye esi wòdzudzɔ nuƒoƒo la egblɔ na Simon bena mite yi tɔƒo eye miɖi miaƒe ɖɔwo ne miaɖe lã eye Simon xɔ edzi gblɔ nɛ bena amegã míedze agbagba zã blibo la katã eye míekpɔ naneke o gake le wò nyanu la maɖi ɖɔwo eye esi wowɔ esia la woɖe lã geɖe ŋutɔ eye woƒe ɖɔwo le dzedzem aleluya eye
omia asi wotɔ siwo le ʋu bubuwo me la bena woava ade asi eme na yewo. Alléluia. 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 Mi le kpɔ Mawu be yayra. Mawu be yayra me va na Kristo tɔ ɖeka o. Ne va na o la, ele be wòawɔ nuka o. Wòagbã ɖe nɔvi kpɔtɔewo dzi. Alléluia. Vɔ nu ka ye dzɔ le nu yewo katã me ne mía ƒoƒua? Wobe nu ka o? Yesu va dza va gblɔ Mawu nya. Eye mikro menɔ emawo yi mɔ. Ta ekpɔe bena ne yi le aƒu dzi la, le eya be kɔkɔ ta la, yi ƒe gbe la aɖi wu. Ta eyi me ke wòva la, ebia tso eɖɔdalawo bena gbɔ bena woawo nuka, woabe ʋuwo na yi. Alléluia. Le ema yi me la, wowɔ nuka o? Wodze agbagba ezã blibo la katã womekpɔ naneke o. Vie ɖeka, elã ɖeka tse tete meɖo nua me. Alléluia. Ta wole kpala ɖoa, dzave wɔ nuka o? Dzave mlɔ anyi. Vɔ gake gododo ɖe va me le woaƒe agbe me. Eɖɔ ya yi ke wotsɔ ye womekpɔ naneke o la, Yesu bena wo ne wɔ nuka na yi o. Wonetsɔ eʋua na yi. Alléluia. Medza ƒo nu ƒo na ƒomea ɖe. Medza ƒo nu ƒo na ame ɖe. Mele nu ƒom na ɖokuinye. Yesu bena nuka o? Wonetsɔ ʋua, wonetsɔe na yi, wonewue na yi. Alléluia. Ame ɖewo xɔna si bena Yesu alo Yesu be subɔsubɔ alo dɔtsɔtsɔ na Mawu alo Mawu lɔlɔ alo edɔ ɖe wɔwɔ na Mawu la enyi nu ka o? Gamegugu. Alo ta ne game lea míawɔ nu ka o? Míawɔe. Ne game mle oa, game mle o, Mawu tɔ la se míabe nyagɔme. Alléluia. Eɖɔdala yawo do go kple Yesu. Yesu to na wo bena wonetsɔ ʋua na yi. Eyi me ke wowɔ fɔ la, ewɔ nu ka o? Wobe woneyi ŋkɔgbe eye woada ɖoa. Eɖɔdalawo kpɔe dzuu be nu ka o? Meke nya me o. Míawo mi dze agbagba kakakaka le zã me, mi mekpɔ naneke o. Ye wòya ga yi me ke nu dza ve ke vɔ. Eyi me ke akpaviwo katã wodzoa, ye wɔ bo ne da ɖoa. Alléluia. Wa comme amegã ye wònya, ne nubaba nyi bena amegã ƒoƒo nɔ ye ogbe wɔa, míadzo wɔe nene. Game ame sia ame ne ba kpɔe bena enyawo ko gblɔa elã nya ye. Ne míawo mi va le to nɔ vivi bena elã nya yi nyawo, o la be mi zu ya o. Alo me wa ta le wo nyanua. Miaɖi ɖɔa. Alléluia. Nu yi ke me dzi be míatsɔ fia mi le fi ma yi ke afi yi ke wogblɔ le bena le wo nyanu la miaɖi ɖɔa. Alléluia. Nɔviwo mi megatsɔ Yesu tsɔ wɔ fefe o. Mebe nu kɔ, mi megatsɔ Yesu tsɔ wɔ fefe o. Le míabe asinu dɔwɔwɔ me, amewo gblɔna bena o Yesu agbɔgbɔ me, nɔvinye. Míaƒe asinu dɔwɔwɔ me, míaƒe gbe sia gbe be agbenɔnɔ me. Yesu dzi la tsɔ fia wo bena ya yi enyi kesinɔtɔ. Yi ƒe gbe ye nu ka wosena o? Akpa wosena. Alléluia. Ya yi enyi gbɔgbɔ kpakple ŋutilãwo katã be me ka o? Baƒetɔ. Ya yi ɖena gbe bena akpawo ne yi fi eye woyina. Alléluia. Ya ye gblɔ bena mana dukɔwo be kesinɔnuwo woawɔ nu ka o? Woava gbɔ. Alléluia. Mina míatsɔ míaƒe agbewo tsɔ na Yesu. Mina míatsɔ míaƒe dziwo tsɔ na Yesu. Mina ne Yesu ne wòato mía dzi ne wòaɖe luʋɔ geɖe. Mina ne Yesu ne wòato mía dzi ne wòayra ƒome geɖe. Mina ne Yesu ne wòato mía dzi
ne wòayra ɖevi geɖe. Alléluia. Mawu ne yra mi. Ebe le wo nyanu la, ma da ɖɔ la. Mawu ne ƒo nu na ame ɖe. Alléluia. Mawu ne ƒo nu na ame ɖe. Nyemenya be ne me ma ɖase ɖiɖi ya, ela te ma wɔ dɔ le ame ɖe dzi o. Wa Mawu ne kpe ɖe mía dometɔ ɖe sia ɖe ŋuti. Le kɔsiɖa me ame ke le nɔ te kpɔ xoma ɖe. Eye le nyateƒe mea, nye xɔ se le ɖiɖi ku ɖe enua be me vava ŋuti. Elabena ale yi ke me le nua kpɔm ɖoa, ɖoko wòle nam si bena magate ŋu ava me ene o. Alléluia. Eye meɖo ŋku be mi va fi ya yɔ ɖa gbe. Eyi ke mi kpa agba kpekpe wònye le dzinye, elabena kuxi gã ɖe wònye nam. Yi ke ate ma gblẽ nu sugbɔ. Vɔ yi ke mi kpa me nɔ te, me do gbe na nɔviwo, me wɔ nu yi ke me dzi la wɔa. Vɔ Mawu tsɔe da ɖe dzinye dzi. Ɖevi sue aɖe, nye me dzi be ma yɔ ŋkɔ, ɖevi sue aɖe nɔ mía dome. Po Mawu be gbɔgbɔ kasi ŋutinye be wɔ nane. Alléluia. Eko me ɖe asi le ɖokuinye ŋuti. Nye me wɔ nu yɔ, eko me se Mawu ƒe gbe, eko me wɔ ɖe dzi nenema tututu. Nye ŋutɔ me wɔ nu ya le ɖokuinye ŋu o. Nukae elabena menyi be me ɖoe da ɖe tsã o. Le nua be wɔwɔ me zi ɖeka xɔ se ɖe koe ge ɖe dzinye me. Alléluia. Xɔ se ɖe koe ge ɖe dzinye me. Kaka ɖe dzi trɔ va nam be Yehowa ada asi me. Alléluia. Eyi enu kea enuwo le ke ma wɔ. Me nyo nɔ tame bumbo ne me wɔ nua puisque me ɖo la xɔxo ma ko ŋgbe la te wɔe. Ezama me butam bo ma ke te wɔ nu ya bɔbɔe ɖe ye ko me ŋlɔ xoma kpatakpatakpata. Nɔviwo enu kea ye me tsɔ xoma tsɔ yi samedi ya xoma yi ke le bloqué ya o débloqué na. Me di be ma gblɔ bena me di be ma gblɔ bena tsɔ ʋua tsɔ na Yesu. Lɔ̃ bena Yesu ne to yi dzi. Alléluia. Lɔ̃ bena Yesu ne to yi dzi. Nɔvi nyo mi le senya. Mawu ye yra na melo. Alo fofo me da ya. Na amegbetɔ yra wa ne amegbetɔ yra wa ya kokoko ya oja won kana o. Eya to asi akɔ ne nyo cha wa ne le gentil wa. Eke wa te ba o kweji o. Amoa nyiso a nyanye wa mkade o. Nye fle gude chane. Alléluia. Wa Mawu yi ke le dziƒo ƒo asi akɔ bena mawɔ nu ka o. Mana anyigba kple o. Alléluia. Miabe sɔhɛwo ŋusẽ mewɔnɛ o. Nunya mewɔnɛ o. Fofo Gislin, ole se nya gɔmɛ. Ŋusẽ mewɔnɛ o. Nunya mewɔnɛ o. Tugbedzedze alo ɖeka dzedze tsã mewɔnɛ o. Mekae na anyigba kple Isaac o. Mawu ye na anyigba kple. Mina miado gbe ɖa. To ne be yehie eƒe amegbɔnɔnɔ, yehie eƒe ametakpɔkpɔ, be tsɔ yi ƒe dzi nɛ, be nu yi ke wòdi be yeawɔ to yi dzi la, ne wɔe, ne yi ama be ŋkɔŋti ne wòakɔ le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Titre ne miado gbe ɖa. Meya o esiayi
Oh, menu. Encore si cho. Dijon vous. Mais et si aïe me ya okwe nyenu sianu na hola meya meya esse aí meya ok. Donc bera le Yesu ben come. Pour nous faut bakle Yesu ga popo yame. Donc bera bena Yesu Christo va boufia le nye chime. Va boufia le nye pomeme. Va boufia le nya feme. Va boufia le vigno pa beme. Va boufia le sronye pa beme. Va boufia le afisia fi ke mano. Bufia to nya bechi. Bufia le nya beme. Bufia le nye jime. Vosamli pisia ke me do. Vosamli ke me chokba la. Mais le Yesu Christo ben comme là. Me fufani. Bena na bufia. Do berakle hose. Yesu va na dufia le nye jime. Yesu va na dufia le nye gbokpome. Yesu va na dufia le nye luvome. Le Yesu Christo ben come. Yeah. Oh, aime ya. Si aïe me ya. Okwe nyenu sianu na hola dogbera ga popo yame shaka basuri braduske likata bruska bata baraya Corinto topa gbalevelia etani kuki asheke nele ya femela me dibe na dogbera kle kukuya ebena ela bena mienya mia afeto Yesu Christo be amenu veve bena ke sinotoe wonye hafi ke mianti wo vada ahedo bena miaola miatoye fe ahedadala mena suke sinoto shiriba sando brandeskaya ebena mienya miafeto Yesu Christo be amenu veve bena ke sinotoye wonye hafi bena miaola miatoye fe ahedadame na suke sinoto dogbera le Yesu ben come. Dogbera le Yesu ben come. But vosami pituto de siade. Yike no anyi de fonye meto ochi.
Yike nuanyi tso dzɔtso ƒe nyeke. Yike nuanyi ɖe ƒomeawo dzi la. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Toya ma be ahedada me la. Me ɖe gbeƒã be nye maganye ahedala o. Nye mada ahe le Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ me o. Elabe edo ɣli be Eli Eli lama satabane. Nye aƒetɔ nu ka tae ne gbem ɖi o. Be egbe la nye ama gblɔ bena Mawu li gbakplim. Emmanuel. Mawu yi ke ɖe xexea me be nu vɔ̃wo katã dzo. Mawu yi ke tsɔ eɖokui tsɔ sa vɔ abe ame Yesu ene. Bena to yeƒe ahedada me la nye ya ma zu kesinɔtɔ le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Le sia ta me do gbe ɖa bena dzidzime be ahedada ya la etɔ te le Yesu Kristo be ŋkɔ me. 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 Dzidzime yeye adɔ tso adzo tso nye me le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ebe ma yra o, ma na anyigba kpli o, eye ma yra o. Ma na anyigba kpli o, eye ma yra o. Ma na anyigba kpli o, eye ma yra o. Dogbera le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Gblɔ nya ɖi ɖe dzi o. Gblɔ nya ɖi ɖe dzidzimeviwo dzi. Gblɔ nya ɖi ɖe viwo dzi le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Megbenu le ahedada gbɔ. Megbenu le ahedada gbɔ. Ahedada yi ke nye Mawu ƒe amegbɔmanɔmanɔ. Megbenu le egbɔ le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Lira baba sando braskataya. Lika basoriamba tus kabandebroya. Lika basorianda seria bakatuska. Liko sanda bai kabaroya sataba. Lika baraite tos katabraska. Makababa rito broskandabaya. Dogbera le Yesu ben kome. 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 Elisa tona nyɔnu yi ke nye ahosi la bena wo tatali na nye tsutugba eye le Mawu ƒe nyanu la ewɔ ma vɔ le wɔzea me o, ami ma vɔ le amizea me o. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me gblɔ nya ɖi le wo kpakple wo ƒe aƒewo dzi bena matsɔ teƒe gbãtɔ na Mawu, matsɔ nya gbe na Yesu, matsɔ nya gbe na Yesu abe Yosua ene la nye kpakple nye dzidzimeviwo miasubɔ Yehowa eye le Yesu Kristo be ŋkɔ me ewɔ ma vɔ le wɔzea me o, ewɔ ma vɔ le wɔzea me o. Ava me na wo nenema, ava me na wo nenema, ava me na wo nenema le Yesu Kristo be ŋkɔ me, 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 le Mawu ƒe gbɔgbɔ ba megbɔnɔnɔ ta ewɔ ma vɔ le wɔzea me o, ewɔ ma vɔ le wɔzea me o le Yesu be ŋkɔ me. Sarabato. O ma ŋlɔ ɖe ŋuti wo bena awo Mawu ba me le nya bena nya ƒetɔ la vɔ Mawu vɔ gake efeme mi ti feme nye gba kple viwo nye gba kple nye viwo la mi ti feme ma ɖi ɖe mia ŋuti nenema o le Yesu Kristo be ŋkɔ me, 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 le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Kristo hefe de sia de nye gbakpli ota. Kristo hefe de sia de le nye gbakpli ota. Le Yesu ben kome. Le Yesu ben kome. Le yefe nyanu la. Mia dometɔ de ke ma dze femo. Le Yesu ben kome. Ma xɔ nane eye wòazu fene o. Me gblɔ nya ɖi le Yesu Kristo ben kome. Ma va me na mi nenema o. Le Yesu ben kome. Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ ta. Edɔ yiwo katã zu fe. Agba yiwo katã zu fe. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Nane yiwo ke ti anyi masala le Yesu be ŋkɔ me. Mawu ƒe asi ne va dzi o.
mawu ƒe amegbɔnɔnɔ le Yesu be ŋkɔ me. Edɔ yiwo katã le, yiwo ke nye dɔ sese, yiwo ke va he fe va, yiwo ke va he nya tina me va la, le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Mawu ƒe asi sese ne va dzi o, Mawu ƒe alɔ sese ne va dzi o, Mawu ne tsɔ wò tsɔ fla gliwo, Mawu ne tsɔ wò tsɔ fla nu sesewo, Mawu ne fia aʋawɔ wò asiwo, Mawu ne yra wò asinudɔwɔwo le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Wenye mawu metrona o mieje klona o Yesu wenye mawu metrona o miedze klona o Yesu. Neja do gbe ɖa enu megati kɔ na o egakpɔtɔ gbe ɖeka neja do ɖa ɖomahia nenye sukuluvi, ɖomahia nenye asitsala, nenye dɔ ɖe wɔtɔ tsɔ asi da ɖe wò ta dzi. Yehowa ɖe le yi ke gblɔ bena metsɔ nunya kple aɖaŋu tsɔ de Besaliel me. Nɔviwo, Mawu ana ye nanye ɖoŋtsi na koxe aɖe le xexea me. Mawu ahe dukɔwo be kesinɔnu va wò agbe me. Mawu ahe vovototo va wò dɔwɔnawo me. Ne nagasa nu ɖeka kple ame kpɔtɔewo tsã, Mawu atsɔ ami sisi ɖe da ɖe wò agbe dzi. Ne la gawɔ dɔ ɖeka kple ame kpɔtɔewo tsã, Mawu atsɔ ami sisi tɔxɛ yi ke ahe vovototo va wò agbe me. Mawu ahe vovototo va elabena eya eli gbakpli o. Dɔgbe ɖa le Yesu Kristo be ŋkɔ me be Yehowa le ami sisi ke ne tsɔ da ɖe nye agbe ŋuti ta la le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Meɖe gbeƒã bena Mawu me be abilete, Mawu me be abilete, Mawu me be aɖaŋuɖeɖe, Mawu me be aɖaŋuɖeɖe, Mawu me be nutete, Mawu me be kesinɔtɔnyenye ne nɔ agbenye dzi, ne do dzesim le gbɔgbɔme be xexea me, ne do dzesim le ŋutilã me, bena meto vo eye nutete le asinye le Yesu be ŋkɔ me. Dɔgbe ɖa le Yesu be ŋkɔ me. Womaƒle nutete nyewo gbãtso. Asixɔxɔ la nɔ nye asiwo ŋuti, asixɔxɔ la nɔ nye asinudɔwɔwo ŋuti, asixɔxɔ la nɔ nye nudzadzrawo ŋuti, asixɔxɔ la nɔ nu sia nu yi ke mawo ŋuti le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Elabena Yehowa do dzesim, Yehowa ƒe amenuveve do dzesim, Yehowa ƒe amenuveve do dzesim. Shakabasata skaya. Skaya rika basata likata basata dogbera tsɔ wò asiwo ɖo ɖa Yehowa fofo le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Nu sia nu yi ke nye asi aka la, nu sia nu yi ke nye asi aka la he dzɔgbenyuie, la dzi ɖe dzi, la dzi ɖe dzi, la dzi ɖe dzi le Yesu be ŋkɔ me. Owe tre asiŋɔŋɔ ɖe sia ɖe, 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 owe tre asiŋɔŋɔ ɖe sia ɖe. Yesu, ne me ku ke la, madzre asixɔxɔ la nɔ eŋuti. Ne me ku tsi la, madzre asixɔxɔ la nɔ eŋuti. Ne me ɖe susu me wɔ dɔ la, woaƒle kpakple asixɔxɔ yi ke dze le Yesu be ŋkɔ me, le Yesu be ŋkɔ me, le Yesu be ŋkɔ me,
le Yesu ben come esi menye kluvi otala wasi hoho ike le nti ola ano chinye le Yesu Kristo ben come akpeno Yesu ejo dinam bemenye Yesu to bemenye Yesu to bemenye de la to ejo dinam bemenye Yesu to oh bemenye Yesu to bemenye de la to ejo dinam bemenye Yesu to